Ghana this my Ghana TV so for Adwenepahen aka Nkrataa mukinkon aka fufukin aka be my yemfa na yere enim enye fom aka mitu a no motim abusua eni de kwa so ba so no ahye video we edama me because me ni ani gym ena maba life ne no me ni ani gym kra because enioma bia ekoso no chese toda bia na ya na o ase obi nioma bia waye ntia ho so be bo nipa obi ade bia waye ntia ho so be bo nipa ba se dis angofo na chiso a ye mo nipa e wo wiase chese na se abrante bia wo freme a woni me o freme ya chese wonyame ne messages a watch ne voice audio so ya Adwenepahen ne efia metim ekwan papa ne de menam so no enye na mbuza se aden wodo bi krata na ye adwuma ene watima bo no homodene etima ye adwuma na chese obi krompo di kan de abu abrante na fa so na se abrante na hia baaya bia abaya ne ba fie obesra abrante no na man no edi abaya na agi sa adan no odama man no na man no ewo ne yere ewo kromu ase ya woni tu Nkrataa so mo nwale Hannover na sa asem wesi Hannover fo mamo san kam ho biem Hannover fo mamo san kam ho biem mo weather way na wo ni pada sani wonwene unua ho Nkrataa na kita wo Germany ha no Nkrataa na kita wo ntawo di bu nuanum Ghana fofa so no papa be boa wo yele tene ho na ka wo yemba akwakonya girlfriend a nipa oni Nkrataa abrante ni Nkrataa o aboto tomua etime baba beduru Germany ha na wo de ofie amane se won tenem efie papa won te ho esukuta extra king ene na medwene wa mente ase waban de dan ama ena wo so da ma obi ahan wo se me se kuta king adenti am yire pamo me a na baba be da ho na wo yire pamo no ho na akoda ho na wote obi a wo de dan ama nipa na ha nipa ni twa dan ka de esi de sa wo yire pamo a efie na esa wo sa akọ na papa iko ofie no ko wo se abaya poso bi eba fie onom se papa yi energy abaya no on old burgers no da bia ka old burgers na sem e kire mu a ya na mfu se bia ye boa ana mfu se bia tan ne tan o mo enya sa anadwi da so mu me Adwenepahen ana metepe ba bia ma branche no se won onkoda na se bi wo tra wi asasa sa Adwenepahen we wotirima e ma papa na timi aponto agu gen na sum sa branche ne timi mo ano abrante ni Nkrataa eto otimi nya hwema no ena gen so adwene ewo fomunti no gen so akwakodi papa na chi na akoya ntokwasem entokwa aba mo ntem ena omo neighbor eto mo ne so mo anya ntokwa na mo ko ofie ona omo fere police amomo papa ne free papa ne ba ya wo sa abrante ni mpie free ono wo papa so wo na wakofo sa asem wo se nyina edi aba na papa no ntotimi pa mo bi ba sa weather way etu ne noma efam pomam egu abonten a ema da bia na ya na meka no se kroma se ete no ebi mo Adwenepahen ewo mutirim but me Adwenepahen ne sa asem e beto me na so de me ntra so keke ye putu stop ewo sa anyoma no sa anyoma na old burgers ni bi ye hwe weda we awo bre ya duru mu sa mele wo pamo bi ba se won ko da abonten no say na wo papa no freely because of say nipa ne girlfriend besra no gen na obaba san so gen kuta ISP Nkrataa na wo gen no wonim se wo wie wo gen no wonim se wo wie spray Nkrataa visa na kita wo unyanya kroma Nkrataa po chese wo pe Nkrataa na boy no pese wo ne fa yafunu na ko bi yama wo no na ka leta so da boy no papa ne dada be boa se wo ma ya pam boy no ase abonte awobre we sem abusa chese me dwene wo amenti ase se nipa bitimi tra ewiase na onehu mobro na Adwenepahen woni tim me makwa ne ma e busy sa ma betere ma bia betere me ho a boy ne from chese se da bi we da me tram to so Hannover fo ebi ma mo yesa no ma nya study because ya me tro me tell say da bia so won ko na sa no ma ne sisi e so won ko a en na chere be video say deportation e ba because so deportation because so say abrante say nya me na obehu me ofra me na me chese me kra ye mo ngwa sempo ne ofra me fire because the way na course no elba no na me drive na no ode na ana mo wife so da park na tie ni pele no masem keke me park tie ya Adwenepahen na de wa mo ya me wu na me ma mo a wu sai was Adwenepahen asema atomi ni o na nse na bia no tro wa mente wonka na ne papa na ba fia beto me nyoma afa mpomam egu abonte se me mfirifio se ma pa ya siga ne pe
ema ni bi pa de ametwe no mente o abrante a no no ene wonam ekoba abrante ne ma wo ye kire se wo sua adwenepan ne o hwa adwenepan ne videos nti wo ge wo jeje wo so no jeje wo so no nya no papa ne de to tirim se abrante ne tirim wa Nkrataa ho na wo de ye kan se ono meta bo Nkrataa ho no adentina wo kodi papa na chi adentina wo kodi papa na chi na mama papa na dadawo wajira papa na chi ene papa ne nyina ka boy ne sabote te se ge no woni za papa no wo yere papa no over gongo si ba bia o e ma na mo ba abrochira mo hia mema wonim sa nipa ne Nkrataa woni ne tie na wo ma old boy gabi be dadawo no sa ma no mo nya stadium hweye hwe ne weda wei enye samatamo weda we se ya enti papa yi wo pam wo yonko wo yem ba ese abonten no because of say 20 eyema papa yi eyema na sa papa no menya o picture me expose big time because mun ye mo bro ye nyina tukwan ba bro kire wo de obae no wo bu aban no faso aban na ma odan ena wo papa no o Nkrataa mpo ade adwuma wo ye 2 hours pe beboa Hannover papa no 2 hours pe na wo ye na wo nim sa wo mu to ba bia wo to da na nye wo ye 2 hours but adwuma no 8 hours ena wo ye ne de aka asha wo sam papa yi mekuta information nyina me expose wo 2 hours na wo ye wo da ko to Nkrataa so wo ye 2 hours es 8 hours ene ya kan ska ede go sam 6 hours ska ede go sam beboa papa Hannover wana wo tie no wa ma wo yina wo ne etie awoka tra ban se wo de wonti biem ena wo to oba ne nchen wo to oba Hannover fo na ye ka asem aya mu ntenu wa wo nim se wo to oba nchen a oba na ban na hwe no mo sase wutum wofo because boy no baby mama na kwakoda no mama na se onkoda baby 3 days se no nipo de Nkrataa ya adwuma no baby obo sa free crop to sekit abasa akodo mpo no anu ade baby boy no metma hwehwe na dwi ya de ma no boy no poye no wanwa na sa na me adwopan metie sa na metemi ntina ase hwe se kokoda abontene e wo se nipa bebre adienya but ye dis agofo na chi a ye beja papa ye ntime adwopan ni online ena me gina yesisi ase me hwe baby na branch onko baby kokoda no na sumunya de enwo no kakra osa adwopan ni baby a me gina kwar me yam hyehyem misuro ehe na okwakoda ena so wotimi sole preko ekobo be punum e wa abrochire sa wo ma baby na wona eti wo to nom na ye ti social media papa yi waja branch sika o wajin sika abrante time eso de tua dan kakra mpo no wo tua ye ensoin adentia wo se chenchene a wasige ne pe na boy ne bebusa wo se papa yi adentia oba meme ne tena meme wo se oba no cha boa me na me na oba na tena bobra na papa adentia twetwe manam papa adentia twetwe manam boy ne wa na opa na frege no amame kwasia no gen so ni wo da hai o de da papa no so ne bra na ni komai gen na de no ko ye because on boy ni nya kasakasa ene o de ko to papa na nim to no se papa na be bo so na papa na ba be se ne pe sa old bogus no munya study sa bra na mo de tu ya so because obi anya problem pa na afra dwene pan ne mesumi obi a mekuta akoma pa adente se me da osumu me so hita siso na metimi da dwodwo me ho na me nua Ghana ni abedu abrochire na wo bre etima jobi Nkrataa de ye adwuma na wo tua wo da kama wa wo se winter time we wo pamuna si abonten awon bre we na wo pamuni pole si abonten eti wo pa kire sei adente mu abi muni akoma sa wo yire da nchen na wo bre we wo yamba esonya oba bi na one oba na te na wo oba no wo Nkrataa na etimi nya adwuma mpo okrom ha spend 2 years visa na kita wono etimi nya adwuma e wo Germany ha ntima o tribu nya ode baby boy no mama na kono me 3 days makaje boy say 3 days me Friday atua edama no after 3 days no me timi nya de enya ayibia biem je be no say enye woni papa ne fa face so sa 3 days no so na papa no etimi ansete boy no out me suppose papa no because papa ne information nyina kita mo ha me suppose no back time to wa what Hannover woni se sa enyamra sem wei wodi se enyamra sem no minim se de mbotwe mbotie munye very careful na adwempa ye me sole wo muso bie mu a
Sansa muru na ekoso no. Winter time we sama mpo na apa mu nipa ne pa nke ye okay. Na de adwembone no. Wo yire da ne nchen. Abaya ma odan. Wo bu apan fa so. Sa nipa we be so la be ka se ye konko bo obi o Ghana. Ye fix Ghana because Ghana nkoso. Papa pa yimu atu kwa beta brochire over 30 years. Afei ena de obi abrante ho ebaba be yana. Na ka wo de nipa no de odan ne ma na han no. Ahan na de dan ne ma epoma no no no. It's more than the aban no etuama wo. Tinese wo papa no boso me so a wo ja abrante ni ska no ese obotom. Na abaya tua wo dan ne ka eda ma wo. Ti papa yi nka de be bi na wo hwehwe. Papa e de be bi na wo hwehwe. Me say me Mr. Sam expose wa me de wasole a wo ko. Di bra wo ye sa papa wo san dekin e wo na sole. Ma we am making us me was I dicky when I saw it or Hannover. Na Mr. Tisami expose wa better was old better sounds. I didn't put in a kitamono. You become a sema and a court in Kameko Kame Papa. Because me I guess I'm a shamudada. Kame Papa because I didn't put in a kitamona. Monty Chroma Sena, Musanya Mobrono. Me I do pine. They were the Muslim mamma be bofuno. Me don't want me dress house and Funa Moya on one mentassie. Me just an nyama ekoso na mentiase na modie mo we just one keke we just one keke na mde brawo Hannover munya study mo amanfo tete mo nchen a mo san eje aban skara mo tete omo no charges aba o me na ase na nya charges kuma charges aba manim nya charges kuma obi te nchen a wanya akwa o so obi te nchen a wanya akwa otua o dai ka de ma o nte adense se o san etete ni pa no Odo da mo bia han a wo san gi extra key eyedai edan bo wa pai wutimi aban tua just 400 euros ena de ma edema dan edan fo no eso wo ja branch no 650 euros 650 pra kwa 250 euros atoso ko bibi na jompone adwompone tino letter boss afro mpo no wo fama boy no because of say letter bi ba boy no be hunu se bia papa wonya letter ntano pa bia na wodro na ko check letters edan ya 400 euros aban tuama free of charge because o say 2 hours na we ye ntimi ntua dan ka papa bia ya adwuma no 8 hours na we ye na wa sheda register say we 2 hours o peska ba munya ska na motifa nya hwe ade amdwunu wa menti ase no sa old bogus ni bre o munya sika na motifa nya hwe because nya kwampa no mfa so de peska no adwempone ene kita omo na adwempane ni betana ye ka wo se ai na branch of Germany ya and was expose ye and I was tieto megu so tete moto because adwempane kita mo me adwempane megu so matete moto maako boso no wa share video mbese video we ko akiri na sa nkrofo no eto mafum no mu sa ne wana omoye no emwa sa ne wana omoye no nya de beboa ade ntina wonua kodaki awo brewe wo se me pamure si abonten na service akasakasa mpo na aba ontem one abrante ntem a ade tese pamo no because of say wase ne girlfriend pe na wo ka kire wa wo se ene piefiri fie ko wonum se nipa ne Nkrataa nti na oteti nipa no wo ka so ese metwa koti ama metwa police ama sa adwene we kita mu adwo papa amo Hannover foi munyina yie pa misi munyina yie na se mama abrante de we abrante supo hi na abrante no obi ba be ma we nyame na mpa be ma no so koda anadwi ya nka he na okwakoda na ade kye wetima kwa adwuma so na abrante no kwa bosume so obetimi atue ni pakrata ewura ne ka o wote atue krata ewura ne ka na wo so nya bi ede didi ede bia sande na busuafo o my Ghana mu ti papa yi de oye na ebeboa ade oye na ye adwenpan ne mama na tentin bia me se papa no onye study na nya sa adwenpan ne me sole won so a papa no no obo de we me boafu na me da betena sei na me sole won so no betene pigatin samia ti papa yi enche o picture ebe start ti yesterday obi a wote no gen na why wadwo so kwa kudiga na chi no sign free abaya na chi sign free abaya na chi na abaya no ne boy ene sa boy no na wo gen no wanya study nim se papa no bo mo nya Nkrataa papa ono wadi base stay years no o he no ofa ko bo mo nya Nkrataa obejirejina e wo mpam obejojwo onya ohwe wo wie se kima
papa no so ofa dan nche wo ge no papa no ofa dan ne sika ne nche wo da wo obeje no asa di wagu so asa de hu asa ahye omu obesa de hu asa ahye omu tisa nkofo na moye ya mafo sa okromu asa no because of krata ntino why na ebe abrocho de krata bai why na ebe abrochira o de krata ebe abrochire abuso share video no me ne enko because me adwepan no san se mi say no de ya me dwuna me tras dwuna me ntiase why na ebe abrochira o de krata ebe abrochire o ba abrochira krata na ebi kitaw ahaya na aba na be breye na benya krata tu nu ebi ba anase wo yem ba bi ba na oni krata men furuhura no men tras nye se ena oni krata ntino me kaso onya ade we na wa anya mesisi no oni krata itine game pa ne te no o se game ne pe because say o kuta krata ne bi meboa nso krata ne kita wo no abrante ne poso won fa so o se na wo papa no because wo papa no ti kroma no wontua tax 2 hours adwuma na wo ye no wontua tax e wo ho abrante ne adwuma wo ye no wo so yuso bi krata na de adwuma no o tua tax e ma aban no wo tua tax na we nyina chi no abrante ne ko ye adwuma na wo no tua tax ame de be tua wo dai kadama wo na o wi a awo brewe chese uni krata pa ebe na se ne 50 saja ngopon hira wo uni krata wasam emobo toda na metietie nsem no bi ekoso a ewo Germany ha na chese me kra no me wura ho uni krata wasam emobo tede bia me ka chem se me nkrata mu hene nkrata mu kinkon de wo ba kromu a mo ni mmere wo nkrata asem de bia me kasa asem o kire mo na wo hwa brante na wona papa yi be se ne girlfriend pa ka brante kuta krata ka papa ne mpo no ko ba fele wa brante nanim ka gen ne mpo no emo no muso mpo se okopena ma papa no so hwede akwa akosie tabusua we die breaking one na de brem me ncha wo ho esi nso kan say agrade na ade sa kontufo ti we die na mpese me ya ade ema omo na adwempo ne kita omo no a omo taburu kira da bi omo ye na me pamo na me to firi fie enso mpo to a na eyi amanfo no ma efa mpomam edi gu abonten wo Germany ha share video no na no ebi sanka chene betena ase wo sa case we ya ho na papa no wa anya study a me expose no big time me my ready for munyina mu adwo bono mu tirim no my ready for mu because me Nkrataa mu kinkon Nkrataa mu hene wo de si o Germany anko ade a ene ko bebi fo sa ne mo ko do mo banye kromu a to me na so a na me nya information me nya pictures a he opa me adwo pa betimi information nyina gwa bonten fa ko wi abede ko bia but me adwo pa hene me konkaw me winiu me kire so me Nkrataa mu hene mo fancy nye hwa ade share video no na wonu ebe oni Nkrataa wo mo no ho ban e wo ba bia wote ho nya me hira won to konam wo ba so amekanfo tap send e da ma tap edwuma de ku a o ma so ya sene se enye videos a sabi e de ensempa e de ebre e wo wiase wo se ni skada ko Ghana na first time na use tap a o pro ko da be hia e ya AdwenepaHene sa pepe no ide no abo agum aha tap de wa wate ase ai number 1 timunte de eko sa yentwe homla mi ko kroma ba o number to ko e do he ma mi wo fa bie mo se me nsa ni ska wo Ghana ma me na so wo fa nsa ni ska ni kwa so ko kuro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa ba tu na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia download go no phone so na wo dey register the send ska coffee ayente na hwe sa na wo kwa bo te ko cheska extra ma mesrew me kan fo tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I was send so mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba AdwenepaHene AdwenepaHene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya 5 euros free before the some for there for some can put tap send at amount. Oh, America so Canada dia. Hey, mommy. Mommy. Odo. Hey, na se wada focus aso ya won ya sa. Hwe na ho ya. Me se me to na me no fu na ni brama. Na me come for divine pills e ma no. Se wakwa akwaji bio. Hey, the divine pills or that ba no. Ena wada focus akwaji bio se ne toro no fa boss ano. Hu se ne no fu ne to na hyehyɛ. Hey, because there be no complain so to no fu ni bi. Yo. Hey, and the divine pills now wada focus ya ena de why ko Germany ni bretu e twa wo ho no. Ani. Hey, ena ebusu e ka fu divine pills amamo.
na de wo krampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho maame stretch mass wo ma ho mo pun so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa anu aso bo BeckyTv AdwenepaheneTv wo no fo no so e be hye adofo BeckyTv secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product and amma me color yi shining like a star. Miss Remo omo UK. Mon contact you omo ship worldwide. Say we tuntumo, we koko, say we honu ho. Mama. Hey. Na say wo so ka for a divine organic skincare product am amanfo. Sir. Na say kunu na age wo sa no. Na amma me color aye soche na. Mama, na no why din say? Odo. Na me nye din say. Adentia. Me call my sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku. Wo sister tiri hu kuku. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David men ha ho kura. Mama, me kafo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow tiri hu kuku. Se me say kura da emro aforo kura be gym ma ya no young boys na afa. Sa omo ton enku kama pa utiri nyu be say na ha wo da video ye twagui. The way video twagui on enku no no mda ye nwina say na ha sa no obi wa natural hair me ka say utiri nyu apopo utiri nyu akukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nyu say na ha so chen sai pepe busuan obaso no no ahye video no eda maye an na ye nche ewo ho because enioma ekoso ewo Germany ha no se Nkrataa mu kinko Nkrataa mu hene a mpadodo na ye de ebre moment na wiase ne nya humobro ema ye nuanom ko bedu krumo se na Nkrataa kro no enya odia unu agana ni ba na woni Nkrataa fo obuo ina ni die fama no saa ne na mode amanfo a na saa subana ko wura saa nipanim na daache obi so ba na nipa no ekwa ko dininya nipa no kwa ko dina abro tie ne no mo nkuta Nkrataa no mososo no monya mo bosa o monya mo bosa udo bi di unya bo modin na fa ne bra AdwenepaheneTv mema nipa na betene ne so me AdwenepaheneTv mema betene nipa na ni so na ka menya Nkrataa mu hene e wo Germany ha Hannover fo a mu bu amanfo fa so e wo sa no mu jojo amanfo o mo timu fie a mo abande dan mo a mo tu akota mo yire mo so no a mu jojo boys no ne girls no mo nya study na AdwenepaheneTv me bo awura makache nyame ado won be sa to me kan biem peace out.